Palissa d-dejn il-preparamenti, la tinfittxu n-nies, kellna rispons qawwija ħafna kulħadd iċempilna, kulħadd ġej jiltaqa' magħna. Però n-nisa dom qed isaqsu kif nista' nagħmel biex nidħol fis-serja l-ġdida, kif nista' nidħol magħkom. Li ħanamlu għada, ħanamlu ġurnata oħra fejn ħaniltaqgħu magħkom. Kuntenti ħafna bis-sapport u bl-entużjażmu li qed naraw madwarna. Però da tkun l-aħħar ġurnata, x'imbagħad jibda x-xogħol gas down fuq is-serja u ma jkollniex ċans niltaqgħu ma' nies ġodda l-issa das-sajf. Kulħadd jista' jkollu dak it-talent. Jekk trid tieħu ċans ċemplinna fuq 79806646. Il-closing date se tkun l-4 ta' Ġunju. Importanti ħafna tibgħatu SMS, ċemplunna, ħankellmukom, ħanispjegawlkom. Grazzi tar-rispons, grazzi tas-sapport u nispera li niltaqa' magħkom. Mela, l-gżira sabaħa ta' Ibiza fejn telaw Six Symphony biex jirrekordjaw. Beda x-xogħol. Paul Powell, il-produttur karizmatiku ta' Six Symphony u Simon, il-violinist, insew lil Dave u John id-dar. John, nċiġralek fl-episodju li għadda? Għamilt l-remetti mennu għajza kif saħ l-remettar miskin. Ja! Ma konniex nafu nużaw il-reverse għax il-reverse ma stajniex indaħlu. Wara ħafna drabi jimbuttawa. Irrealizzaw li Terence kien jaf kif imma għati uħu għosjara nambatu. Jgħabilli għarat ma waħda niftuqa ġiviri. Imbat inġabru u taw il-marki li tfajlitu. Badnilhom l-email. Kien għad jonqos bi żewġ elementi. Il-voti tan-nies u dawk ta' Paul li jħollu u jorbtu kollox. Mustaw għedin, jgħet nistenna l-Paul u l-Nima biex immorru naraw naqra studio. Naspillela jmiss Dave, id-dizi ħajtla l-studio. Paul ġili juhu l-wall pattern mal-grupp. This is Jay, like the SA. Where would I take you guys next? I wonder. The effects are so pronounced that you learn to habit them. Don't rush nowhere in that car. Beg you, if you crash like this. Boom. You know what I mean? If you crash like this. Boom. Don't crash like this. Sorry guys! Dave ħassi responsabilta ta' dak kollu li kien ilu jaħdem għal il-grupp. Ħassejtni ċedatu żgur, this is why we came here. Now, people, now you're about to meet Curtis the Cowboy. Kien ewwel darba niġu. He's the rapper. Paul introduċini ma' s-sit il-post, ma' s-sit il-villa. Curtis the Cowboy is there? Naturally. Come, I'm going to introduce you to Curtis the Cowboy. Curtis the Cowboy. Curtis the Cowboy. Meet the press. I'll introduce you to Terence. And there you go. There you go, I'm in costume now. So this is another part of the crew here. And his brother. So he's my brother, my bigger, smaller brother. Yeah, taller, smaller brother. Yeah, taller. Ġejna naraw il-post, ġejna naraw l-Ibiza Records fejn isir il-mużika, fejn Paul ilu maqlu, kif ta' sakkaraw. It's like this, you know. Cogito ergo sum means
Ich bin, also I think, therefore I am. But now we say, video ergo sum. I am on video, therefore I must be. Probably like this. Paul semma lil Dave ix-xogħol li għamel fuq id-diska ta' Nima. Imbagħad faqqa l-bomba. Semmani Earthquake. Diska li kont għamilt ma' ħabib tiegħi Boris. Għamel il-riff tal-ġen ma nafx kemm il-snin ilu u għalli biex nikteb naqra lirika fuq għadin. Insomma, u għamilna xi ħaġa jienu Boris u issa Paul. Ħada u tal-interpretation tiegħu tad-diska u Boris meta tismaħħa. Għalina Vince biex nillogjaw fuq l-internet on www.one.com.mt at 8:40 Malta time to watch the final of Dopo. Ħajazlu min? Ħajazlu min? Dan jimmarka mument importanti fl-istorja ta' Sixth Symphony. Il-band ħasset li kien hemm bżonn ta' vuċi oħra, femminili, fil-grupp tagħhom. Iżda kien għad baqa' ġurnata biex tingħażel ir-rebbieħa. Ħajazlu min? Ħajazlu min? Ħajazlu min? Sa dan it-tant